March ni som panga kumsang ni le som pakwa khan India rama masaber ni turin SBI chuan card telva ATM atanga paisa lak chhuah theihna banking service thar Yono Cash ahongta Yono Cash support thei tur hian ATM software le hardware te hi upgrade an ni hnuwa technical test uluk taka nei le phot ani hetianga card telva paisa lak theihna tura ATM an siam te hi Yono Cash point an vuwa India ram chunga SBI ATM sang singkhat sang rok zanga lai Yono Cash mang thei tura upgrade ani Yono Cash si India ram chunga ATM sang platform khata thlun khom na digital universe ani a ATM card ma inbum na tam takle har satna om theilaka inven na thatakani tun din hmuna Mizoram chunga Yono Cash ti theina ATM te Aizawl City area SBI Zoram Platinum Branch Saikamakon Mission Veng Thlang Khatla New Secretariat Branch Civil Hospital Zarkot SBI Aizawl Branch SBI Dorpui Branch Laipui Tlang Bongkon LL Road Zema Bok ten nia tin Aizawl Khopon lama Ngopa Champhai Corner Darlon Saiha Siha ti zok turani Longtlai ten nia SBI ATM te hi upgrade zel ani anga nakin dewa chuan kan ATM zonga ti thei turin Yono Cash hi man thei turin malak tum mek zel ani Yono Cash man dan le install dan elo zir ho le tiang ahma saberin Yono Cash mang tur chuan Google Play a kan phone atangin mobile apps Yono kan download photang Google Play a kan lutanga Play Store kan tibok thina ta chun kan lutanga Yono hi SBI Bank apps pakhatani a chu kan download Yono SBI kan download apps kan download zo hnuwa tihian mpin user ID telo oma mpin kan enter anga mpin kan enter zo hnuwa tihian kan account a kan luta Yono SBI account a kan luta tichuanin left top corner kan en chuanin Yono Pay tilo oma left top corner kan enanga ta chuanin relationship deposit te loans invest insure shop and order Yono Pay tilo langa Yono Pay te hian kan klikang tichuanin Yono Pay kan click zo nu chuan quick transfer transfer to bank account te bill payment Yono Cash ti te alo longa ta chuanin Yono Cash te hian kan click leang Yono Cash kan click zo nuwa ti hianin note pathum alo langa chumi nuwa request Yono Cash te kan click leang request Yono Cash kan click zo hnuwa kan account kan saving account alo langa ta chuanin paisa kan draw chhuah tur zat ATM-a kan vakalak paisa kan va draw chhuah tur kan valak chhuah tur zat takha kan amount kan type anga ta hian a claim bera minimum a zanga angaya zanga kan an type anga amount a ti chuanin delivery channel ATM noya alo langa chuanin kan okay lenga create pin ti lo langa ta chuanin pin kan pin tur kan create ang chuanin kan pin hi digit ruk ani anga chumi zo hnuwa kan okay anga
chuan amount alo langa chuan Yono Cash pin alo langa delivery channel ATM ti lo lang boka chuan agree ti hi kan metanga agree to the terms and condition ti kan click anga chuan hi kan confirm ang ATM-a kan kalanga ATM-a ti hian tuna kan hmuh ang hian Yono Cash ti hi ATM-a hian kan va click ang screen touch lo te om trin ATM-a hian tuna hian Yono Cash kan hmua anwa instant money transfer ti te oma Yono Cash kan click anga ATM-a kan vakala Yono Cash ti kan click zo anu khan enter Yono Cash transaction number received through SMS kan mobile number a SMS kan don pin number Yono Cash transaction number kha kan enter don ani chuanin kan enter zo hnuah kan confirm anga chuanin please enter 6-digit Yono pin artilea chuan Yono Cash pin ani china pin kan siam m pin aka 6-digit kha kan tilu don ani transaction number le Yono Cash pin hi share tran turani a in anglawa transaction number kha chu SMS in kan donganga kan phone number a kha ama sign kan type lu tanga chumi hnuwa a confirm na 6-digit Yono Cash pin kha kan type lu le don ani chuanin please enter the amount malom le a cheng zanga nichinami Yono Cash apps a kan ti to kha cheng zanga kha kan type lu lenga chuanin press if yes ti hi kan click anga chuanin your transaction is being processed and tia chumi zo hnuwa Yono Cash withdrawal transaction is successful ti don ani